Glazbenici iz Bremena. Jednom davno živio je stari i izmoreni magarac, no još uvijek je bio sposoban za rad. Ej, radi, hajde! Ajde, ajde, što čekaš? Što je? Zar ne možeš više, ti jadni stari magarče? Toliko sam jadan. Nisam uspio obraditi ni ono maleno polje, a star sam, ali kad sam bio mlad mogao sam vrlo lako nositi vreće. Što ćeš s tim starim magarcem? Nitko se ne može oduprijeti zubu vremena. Ne moraš hraniti tog starog magarca, to je bacanje hrane. Upravo si. Novcem za njegovu hranu ću kupiti konja. Ha? Je li netko tamo? Halo? Nevjerojatno. Pa zar je to on učinio? Farmer se nije šalio o tome da neće hraniti magarca. Stari magarac je čuo vlasnikove riječi, zatim je tiho pobjegao. A gdje ću sada? Da, idem u Bremen. Hej, taj bend stiže iz Bremena. Jako su sposobni. Ako odem u Bremen, možda ću postati glazbenik. Da, u bremenskom bendu. I tako je magarac krenuo prema gradu Bremenu. Što je, što radiš, a? Zar ti nije dobro? Ma nije ništa, samo sam malo umoran. Umoran si? A i sam vidiš da sam star. Kada odem u lov, više ne mogu trčati kao kada sam bio mlad. Ni zeca ne možeš uloviti, pa ti si beskorisni stari pas i ništa više. Umalo me je na smrt istukao. Jedva sam izvukao živu glavu. Tako znači, slično ti je kao i meni. Mogao bih pobjeći, ali što ću onda raditi? Razmišljao sam, ali nikako da se pomaknem s mjesta. Popričajmo malo. Krenuo sam u Bremen i tamo ću postati glazbenik u bendu. U bendu? Zašto ne pođeš sa mnom? Postanimo glazbenici zajedno. Ja ću svirati lutnju, ti sviraj bubanj. Lutnja i bubanj?
Što kažeš, a? Dobra ideja, a? Pa da, zvuči zanimljivije od spavanja u psećoj kućici. Da, puno zanimljivije. I tako su magarac i pas zajedno krenuli prema Bremenu. A kada su došli malo dalje, Što je bilo? Izgleda kao da su sve lađe potonule. Zašto izgledaš tako žalosno? Brkovi su ti izgubili sav ponos. Život mi je pun nevolje, teško sam radila, naravno da se želim odmoriti. Brkovi su mi uvijek obješeni. Naravno da se želim malo odmoriti u starim danima, pa zar ne? Ali... Kakva si ti to mačka? Nikad ne uloviš tog miša! Ne treba mi tako lijena mačka! U pomoć! Najednom pokušala me uhvatiti, udariti, prebiti. Šta ću sada? Naše priče su vrlo slične. Životinje žive jednako. A gdje ću sada? Kuda da idem? Šta? Jadni prijatelju, mi idemo prema Bremenu. Bićemo glazbenici u bendu, ajde. Bremen! Kako ću stići tako daleko? Bila bi šteta da ne pođeš s nama. Kakva šteta? Pa mislim, ako otpjevaš serenadu onako kako to mačke znaju, bit ćeš vrlo popularna u Bremenu. Pa ako ti tako kažeš, ne mogu odbiti. Sretni ste što imate priliku da vam se pridružim. Ajmo, dečki, po cesti. Idemo. i tako je mačka, ponosna na svoje pjevanje, pristala pridružiti se magarcu i psu. Kukuriko! Hej, gospodine! Kakav to glas imaš? Prodire nam do mozgova! Ljubazno od vas što me slušate, putnici. Ovo je priča o mom tužnom životu. A što ćeš sada učiniti? Ovo plavo nebo i sjajno sunce ne razumiju moje tužno srce. Sutra će me gosti pojesti za večeru. Da, zato dok mi kuharica ne održe glavu, pjevat ću koliko god mogu. Jer sutra ću ipak završiti na stolu i oni će me pojesti. To će biti jako tužno i bolno za mene. Kukuriko! A zašto onda ne pođeš s nama u Bremen? Imaš jako lijep glas. Mogao bi se pridružiti bendu? Bremen zvuči jako zanimljivo. Ali smijem li poći sa vama? Ako ostanem ovdje, bit ću pojeden. Da, bit ću pojeden. To neće biti dobro. U redu, poći ću s vama. Okej, idemo u Bremen. Tako su magarac, pas, mačka i pijetao krenuli na put za Bremen. Postati glazbenik u Bremenu? Dobro si to smislio, znaš? Ja se toga nikada ne bih dosjetio. Nikada, vjeruj mi, nikada. Aj, je li Bremen još daleko? A? Je li on jako daleko? Uprljala sam se. Uprljala sam se i ovdje imam nešto, mrzim šume. Jadna, sjela je. Ma ostavi je na miru, brzo će nas stići. Ej, stanite, Uz takvu brzinu treba će im dugo vremena da stignu u Bremen. Prije nego su stigli na odredište, pao je mrak. Magarac i društvo odlučili su provesti noć u šumi. Hej,
Zar nisi gladan? Nemoj me ni podsjećati na to. Sada moram spavati ovdje, ne želim ni pomišljati kako će mi biti u budućnosti. Ona lukava lisica ne može doći do ovdje. Odspavat ću malo, da. Nedostaje mi krevet od slame. Kokoriko! Što se dogodilo? Prostite, što se dogodilo? Vidim svjetlo, možda je tamo kuća. Kuća? Da, nije daleko. Društvo je krenulo prema kući koju je Pjeta opazio. Ali... Imamo mnogo posla danas. Da, nema problema, nama je sve to jako lako. Kuća prema kojoj su Magarac i ostali krenuli bila je kuća pljačkaša, koji su u tim krajevima uzrokovali velike nevolje. Tako je, nečeg se ne bojimo, da. Je li večera gotova? Da, gospodine, još samo malo. U ovoj su kući pljačkaši. Uskoro će svi večerati. Na stolu su tako ukusna jela. Da, lijepo miriše. Želim barem jednu kost. Da, moram nekako doći do te hrane, da. Da, ja isto. Stvar je u tome da ih moramo otjerati. Ali kako? Što kažeš na ovo, a? Reci. Dobra ideja. Da, u redu je. Ma što je to? Zar ta večera još nije gotova? Žao mi je. U redu, pripremite se. Dobro, sad. Da. Oprostite. Hej, ali zar ti nije teško? Ne, navikao sam nositi teške stvari. Kako bezobrazno. Na meni je red. Uspješno slijetanje. Hajde, sada jedimo dok ne puknemo. Da, uzdravlje. Sada. Kokoriko. Kako je to buka? To su pljačkaši, zar ne? Namjerili su se na kuću pljačkaša, hrabri su. Pazite što radite, dečki. Čudovište! Sigurno se šališ. Uspjeli smo. Jupi, živjeli, jupi. Ne mogu vjerovati da je sve dobro prošlo. Hej, gledajte! Hajdemo jesti. Magarac i društvo su uspješno otjerali pljačkaše. Konačno su mogli pojesti jelo koje je banda pripremila. A zatim...
Kako je udobno. Nakon što su puno pojeli, počelo im se spavati. Životinje su kao i ljudi, svatko je odabrao krevet koji im je pasao. Kako je udobno. Ipak više volim biti u kući. Odebljet ću se ako budem još jela. Ovo je prvi put da ću spavati na tako sigurnom mjestu. Životinje su zaspale, ali naravno pljačkaši neće trpjeti to što su im magarac i ostali učinili. Ti vrapca, ako samo pobjegnemo, uništit ćemo si ugled. Neka se netko vrati u kuću i provjeri to stanje. O, što? Ko ide? O, Što? Sljedbenik pljačkaša je po naređenju vođe sam krenuo prema kući da provjeri što se tamo zbiva. Zašto ovo činim? Bojim se. Ali ništa ne vidim u mraku. Joj! Što? Ponoć je. O, dobro, s tim ugljenom sigurno. Sigurno negdje mora biti. Kokoriko! 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 Taj bezvezni pljačkaš je tako slab. Potpuno je jadan. Dobro surađujemo zajedno, zar ne, ha? Da, ako nas četvoro ujedinimo snage, bit će lako srediti pljačkaše. Pljačkaši su, uvjereni kako su kuću opsjela čudovišta, uskoro pobjegli iz šume. U onoj kući su stravična čudovišta. Stara vještica pokušala mi je ogrebati lice svojim dugim noktima. Bio je tamo i čovjek, koji je s nožem stajao ispred vrata. Ubo me u nogu. A u dvorištu me čekalo čudno crno čudovište, koje me istuklo štapom. Ne zna se za što su sve sposobni. Njihov vođa stoji na krovu i viče: dovedite mi zlikovce, dovedite mi zlikovce. Ne mogu vjerovati da sam pobjegao iz kuće u kojoj žive ta strašna stvorenja. A tako, dobro si to obavio. Društvu životinja se jako svidjela šuma, pa su tako zauvijek ostali živjeti u njoj. Bili su zajedno i sve je bilo lako. Sada udobno spavaju. No, što li sanjaju?